Яу-яу-яу, с вами школа колбасы, ребятки. Это школа хардбаса, пацаны. Спортивочки Nike. Это школа колбасы. Это школа колбасы. Это школа колбасы. Хардбас. Это школа колбасы. Хардбас. Это школа колбасы. Хардбас. Это школа колбасы. Раз, это хардбас, все в спортивках Адидас. И на Найке пацаны, слушаем в хардбас басы. Это стайл любимый, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны в спортивках жгут. Школа танцев учит вас, правильно плясать хардбас. В клубе до утра топтать и ничего не принимать. Будьте рады из беды, наши злейшие враги. На площадке мы под класс отожгем для вас хардбас. Яу-яу-яу, с вами школа колбасы, ребятки. Это школа хардбаса, пацаны. Спортивочки Nike. Это школа колбасы. Это школа колбасы. Это школа колбасы. Хардбас. Это школа колбасы. Хардбас. Это школа колбасы. Хардбас. Это школа колбасы. Раз, это хардбас, все в спортивках Адидас. И на Найке пацаны, слушаем в хардбас басы. Это стайл любимый, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны в спортивках жгут. Школа танцев учит вас, правильно плясать хардбас. В клубе до утра топтать и ничего не принимать. Будьте рады из беды, наши злейшие враги. На площадке мы под класс отожгем для вас хардбас. Pozvao bih prvo grafitere da dođu i da prime grafiternicu. Brada. Popust. Reč. Lima dol.
Dar! Sever, Rima mašina, kilo, Pone! Pone! Filipe! Nema ga je. Šotri! Mro! Ones! Gina! Evo ovdje. Luger i Draj. Daj ovu kešu spusti. Momci, evo jedno podelite kod kuće. I ne Optimus, nego Čoda. Za kraj. Tu je! I pored toga KZS dodeljuje skate poternicu za najperspektivnijeg mladog skejtera, a u ovom slučaju su to dvojica Stefan i Nemanja Pejičić. KZS dodeljuje zavojnicu. Ko se najviše lomi, ko najviše daska polomio? Filip Kalabines. Čekaj. Izvoli, majica ote. Hvala. I KZS dodeljuje skejternicu bez trik, svi smo vidjeli ko je, Miloš Trbinovski. Njegove trikove, izaberite koji vam je najbolji. Hvala svima, lepo što ste došli. Vidimo se do godine, ljudi. Hvala vozačima i nadamo se da su se naspavali. Doviđenja. Na licu mesta filmove KZS produkcije Grafiti i Skate. Uživajte ljudi, hvala vam svima što ste došli. Ljubim vas KZS. A i ovamo se plani. Da me vidi babo. Brate, ti jaki ti rekao te ne mogu s hamburgerom da pričam.
Uj, dobro. Vidi, popucalo se, mora sam dušio, kako si se nabildao, pogled. Stavite ovo protkalice, sve. Sad ste vi rekli da ćete u pulu da radite. Šta je to, evo? Bravo, to je hamburger. Vidio u farmerkama bez majice s cigarom igra fudbala. Evo čujemo ovdje priču. Ima ko ćete odjeli. Čujemo ovdje. Ajde, pa evo igramo za svijet, ajde. Ajde, ja skočim. Evo, imaš kako. Ajde, kad ti izgubiš, ja. Taman će ja Zagreb. Mora da bude i sve. Nema to. Osmo pirueta. Don't drink and drive. O! Grmi! Šta je uradio? Vidio sam nešto, ali... Udario dasku ovako i nije uopće a teo da okrenuo. Ili šutim ga, kako da šutim, platim ga petom, odmah nazad. Stavimo tu. Ajde! O, počelo je šurenje. To si vežbao, ajde! Još jedan pokušaj. Ne, moraš sve! Ja! A kad još niste završili, pa vidite normalno. Ko je gofka, ko je gofka? Redra si, brate, svako čas. Daj, ko ćeš od mene da igra? Igra Real Nimić skate.